Oh yes. Ngiyabonga kakhulu Chawekazi. Ngifuna kusho-ke Maswati ukuthi kumqoka lokuthi si-understand lokuthi leni sifanele ukuthi eNingizimu Afrika sihambe siye ePitoli siyodeliver i-petition. So uyichazile Chawekazi ukuthi i-petition has things lesike sathi veta lesonke sikhathatheke ngato ukuthi uhulumende wakangwane utenda nini ukuze amaswati akhululeke. Into leti njengekuthi akukhululwe bobacede namthandeni kubuye lapha ku-exile and many other demands, but nje ngicela ku-emphasize ukuthi we can all agree ukuthi hulumende uthengisa umcondo lothi kwaboshwa tigebengu bobacede namthandeni. Thina njengamaswati siyati ukuthi akusilo liqiniso. So bona nge-machinery yokuthi babhadala abo-Alfios ukuthi fakane emanga nithi laba bekudigebengu, they are able to do that. Sibonile nokuthi Swaziland has been removed from SADC paragraphs, from SADC agenda. Baba nemcondo lothi kusho ukuthi konke sekuhamba kahle. Ngalokuthi i-regime idlala onke lamakhadi ayo. Umsebenzi wethu is to keep amplifying. Siyathi lokuthi naku lesikwendeka mhlushwa nje ungeke uzukwenda eSwatini. Naku lesiyokwenda lapha ePitoli ungeke uyithole imvume yokukwenda eSwatini. Namhlanje gift bekanginiketa emaphepha imvume yokuthi libandla la Chawekazi selikhona ukuthola imvume from South African Police ukuthi hayi sesivile ukuthi nibangaki nitabe nilethe petition kuphi sitawunigadza ukuthi niyideliver kahle. I think Gift sent me the document because our president, it's done. These are the documents. Emaphoyisa atasisingatha bafune ema marshals, I think 25 or what. Luhambo sivumelene ukuthi sifika ngabani kuphi, sisuka siya lapha siyaqala ngabani. Everything leni le live is democratic, livumela ukuthi wonke umuntu lonekukhuluma emaphoyisa etele kumgada amkele ukukhuluma kwakhe. When in Swaziland noma unga-applya kuphi, you will never be granted imvume yokuthi umikise ukhala kwakho. Kwala nangemaphoyisa phase 2 ithe seyifika nasemajajini athi emajaji kuyinkinga ngani ukuthi bamikise i-petition kumchashi wabo longuNdunankulu. That was the Chief Justice asking laba labashala amaphoyisa lamancane. Athi kasayi emhlanganweni lapha kasinathi ine-private entity babe sebavinjwa. Ukhomba ukuthi eSwatini kude lo ngakwenda kuya ngalokuthi lo hulumende uyayithanza yini le agenda loyibamba noma akayithanzi. It's not about laws and boxes. Ukuthi mawufuna kuba nemhlangano you tick these boxes. Ngibekisa ngithi in South Africa I just got all those details. So ngifuna nibone Maswati akayoze Swaziland athuthuke until this regime falls. Ngithi ke siyabonga Comrade Chawekazi and kungumsebenzi nelibandla lakho lonke nato tonke leti inhlangano letithide wakho umcondo eSwazi Lives Matter but umzabalazo akusiwakho weMaswati. Sonke ke sithi inhlangano sitawubambisana ukuthi umhlaba ubone lokuthi eMaswati solo ayakhala ubonela even laseNingizimu Afrika. Ngilaleleni Maswati. Lapha uma niniphume ngedinombolo 10, take for instance you have 300 of eMaswati afika lapha ePitoli ayamacha to le embassy yeMaswati lesePitoli. Most definite sabe sinabo bo SAP. Most definite njengoba kwakunjalo kaMhlushwa siyabe sinabo bo Newsroom Africa. Bathini bathatha i-footage noma ke bathatha i-footage lekhomba ukuthi eMaswati agcilatekile. La sihamba khona in the international community Maswati akithi. Labakushoko bathi it seems la Maswati are happy back home because asiboni into le protest. Bona ba understand ukuthi lengekhathi inhlafu. So the initiative
lecalwe iSwazi Lives Matter. If you consider le hostility lelangekhathi eveni laseSwatini, itovula umhlaba emehlo, itokwenda ukuthi the ANC-led government, labo uhulumende lesibabona bangena into SADC. We have seen in Botswana kwendeka drastic changes, kungena abaholi lesibabonako ukuthi inhlitiyo yabo ibhekephi, kanti nayitolo eBotswana abaholi bebakhona besibabona ukuthi babhekephi. So kutawubanika the leeway yokuthi look, noma singabinza noma singathalalisa, labantu ba-persistent, labantu baneluphike kule ndzaba yokuthi vele bacilatekile. I'm trying to say, Maswati, don't undermine umsebenzi walapha ePitoli la kuyiwa khona. Uma ungakayi lapha ubokwathi ukuthi kimi kufana ukuthi ukhalati inyembeti yangwenya mawuthi ngikhathatekile ngabacede namthandeni. So unelithuba ke kude la utawushaywa khona. Kwakho is to provide your warm body lapha ePitoli, uyomikisa ipetition. Kwakho ngiloko. Kwabo bomthandeni nabacede kuhlala ejele banikwe indengane. Kwabo they are fighting ngalokuhlala lapha. Kwabo is to enjoy the pain and insults. Wena ubhizi ukuthi ungalapha ePitoli. Think of these two things. Are you fair to eMaswati? Are you fair to the call? Are you failing to play your role? Khulumile ngathi Hure na Aaron umsebenzi wabo kwakuphakamisa tandla. Moses kwakukusekela tandla ta Moses. Moses kwakuphakamisa. Joshua on the ground wakukhipha umkhonto ungena. Wena ke uliswati lakithi, it's good sinawe online, but it is not enough. Can you please on this day set aside konke longakwenda and say, I'll be part of eMaswati that will be sending a statement ukuthi indeed we have a problem in Swaziland. Ngicela kubonga leti inhlangano letibambisanako. Ngicela ukuthi either ungitfolela noma ungifakela comment IB ngoba ngiyambona ukuthi ukhona elayinini, noma ungifakela EFF Swaziland. Ngifuna kusaluta leti inhlangano letithide kude umthetho losibophile. Ya nochawekazi mhlambe ngidawubuya kuye but ngiyalo ngicela ukuthi sifake labaholi labanye comment eras. So bengithi ke ngicela ukuthi bonga leti inhlangano. Ngiyathi ukuthi EFF will add away a word on what Comrade Chawekazi had said. Comrade IB ngoba naye sinaye la uselayinini IB I guess ne. Yeah, Comrade IB ngicela kuqala ngekukubonga nekukusaluta your resilience. UED yonke sicela kunibonga. Awuka hesitate kusho ukuthi kutawufika isikhathi where we will agree noma sesifikile isikhathi, it's a matter of hours and minutes how we declare ourselves. We will get to a point whereby we declare our coalition of the willing. Lapha uthi iSwazi Lives Matter isicele sonke sithi inhlangano. Ayikaceli i-coalition, icele tonke tinhlangano ukuthi intobambisa eMaswati. Tingenile ke inhlangano letinengi, letinye ke adikho. Siya-observe lokho futhi asicomplain ngako. But ngithi angifuni bese senithi lapha ePitoli it is the coalition of the willing. President Kawuzela ushito njalo cha. I want to make that clear, but I must say, looking ahead, Comrade IB njengoba utongena, lenza abalohlala uyisho ukuthi no eKawuzela singasathi bambelele. Asifane thina lesivumelana ko lesimcondo munye. Siwa coordinate ama programs nema activities ethu. Asifike ku coalition of the willing. Kunengi lenguve Comrade IB ukubeka lokhu njengekuthi asinobana ndzaba ukuthi bani yase sidonselela udzakene. Sitaba nenzaba ukuthi yini lesiyendako leqhuba lomzabalazo uye phambili. Comrade Barnes naye ushido wathi lesita kuphendvula tinhlamba ukuthi akusiliqiniso ngathi lokho. Kodwa kubhuqabhuqana nalofuna kusibhuqabhuqa phansi sawuvele simiyekele singamphendvuli. Sinake lokuthi program bani letawuletha likusasa kulaMaswati. So I am not here launching the coalition of the willing, but I'm saying I am aware it is on the cards. Baholi basahlanganisa, but emphasize ukuthi lo msebenzi lo holwa iSwazi Lives Matter, uholwa iSwazi Lives Matter isicele sonke abroad. Kwaba ngilabo ke labathi sikhona, labanye kwaba netingcanamba letikhona. Bengicela Comrade IB
uthathe i-microphone ukhulume noMaswati. Mandla. Sanibonani Maswati akithi, ngingicomrade IB wenhlangano yeMaswati i-United Eswatini Diaspora uyidinga lamafushane. Inhlangano yenu lena Maswati akithi lena takhela yona ni Maswati futhi i-7 indzaba temzabalazo wenu ni Maswati. Uma kungake kwenteke ngenye ilanga nivese ngithi mine inhlangano yami nibokwati ukuthi kusho ukuthi inzamba ayisafiki kuparafini sekufanele ukuthi ngiye ka Dr Malepe. Maswati akithi inhlangano yenu lena iyanimema futhi ayinimemi nje mbambamba ngoba lo msebenzi wokuya lapha ka Swaziland High Commissioner ePitoli next week mhla ka 5 lona ngumsebenzi we-5 December ngumsebenzi wenu lo. Le generations lena nobe lesitukulwane lesikhona sithi sesitsiniwe kugcilatwa bukhosi bakangwane. Ngakho ke Maswati akithi buyani ngeluthi lwenu nibhalise sivile ukuthi kuyabhaliswa labasuka eSwatini. Fikani Maswati akithi sitabe sinilinzele. Nanami ngitawusuka lapha eBhudlweni ngivele ngiconze khona Maswati akithi inkululeko sitayithola sitawukwati ukuthi sitshele umhlaba umnyaka ungakapheli kuthi sicilatekile siMaswati inkululeko siyayifuna inkululeko sitayithola. Amandla. Awethu. Siyabonga Comrade IB. Sengifuna ukushaya bethu imfishane. Ngifuna kusho ukuthi sibonga lonke leli thimba lelihlangene lelungisako. Ngivile ukuthi kusuka eSwatini yePitoli uphinze ubuye. Lilungise ngendlela esimanga. It is only 200 emalangeni. I-return ticket. Wahamba nekubuya. Ngiyabuta Maswati. Umsuku eJozi usuka eSwatini. Uyakhona yini ukwenda nga-200? The answer is no. But ngalo lubanjiswana lolukhona sitholile lokuthi ubhalisa nje nga-200 uthi hayi ngikhona nami ngiyahamba ngiya ePitoli ibhasi tangithatha kaManzini iphindze ngibuyise kaManzini. So ngiyacela ke Maswati sikwathi lokuthi kuhleliwe la bese ngiyedlula ke ngithi bakhona ke vele labo lengathi kona nami ukuthi akekho lo 200 labo ke angibaguarantee lokuthi batasithola sihlalo kodwa abam inbox Comrade Gift futhi abam inbox Comrade Kawuzela. Comrade Gift utabatshela mangabe ningamtholi Comrade Gift inbox ani Comrade Kawuzela but kahle Comrade Gift lekumele ukuthi nim inbox laba labeke lo 200 but lesicela kakhulu mkhipheni Maswati lo 200 nani niyabona ukuthi kusuka eSwatini ePitoli uphinze ubuye at 200 sonke siyabambisana. Nikhumbule uHure na Aaron akabambe tandla, Moses akaphakamise tandla, Joshua on the ground with the ground forces akuphume isikhali singene sitheni. Emva kwaloko we will all celebrate as a unit and say we have made it. Comrade Lulane, EFF Secretary General, Mapalane Chigelele wenhlangano EFF Swaziland, you have the microphone Comrade. Mandla. Asibonge ukuthola leli thuba sivusele konke eMaswati lawo sibukele kulesikhathi sanyalo ikakhulu eMaswati lafuna inguquko even sithi siyanivusela amaswati lamahle bese ngivusela ngalokukhethekile ama members Economic Freedom Fighters of Swaziland sithi siyanivusela fighters lo lokhuluma ke ngicomrade Lulane the Secretary General wayo inhlangano ye-EFF Swaziland. Sithi Maswati asibonge kuthiwa le 12 nasibe kungaba khona singakusho sinhlangano. Kwekucala nje asibonge yona inhlangano yeSwazila esimetha lesukumise lo msebenzi lesihlangane ngawo lamuhla lesikhuluma ngawo umsebenzi wekuya ePitoli siyo deliver i-petition eSwatini Embassy. Sithi sibonga kakhulu ukuthi nale initiative nale program. Bese ke kwesibili sesibonga ukuthi inhlangano tonke lethi tena isukunyiswa lenzaba kungena ima-invite ayemukela athi ngeke asale kulomsebenzi. Sithi asibonge Maswati sisho ukuthi ke lokuya ukukhulula lelive ukuthi eMaswati abambane asebenze kanye ukuze kukhulele live. Bese ngithi ke Maswati lamahle lokumcwa kakhulu lenkudelela kudogibutela ukuthi Maswati asambeni siye eSwatini Embassy umcwa kakhulu lomshuco lona Maswati. Ikhona inombolo kulawo ma poster lo ngathi thinza
uma ngabe kusho ukuthi ufuna kuba ingcenye yalomshudo akhona amabhasi atawusuka kaNgwane noma ke eSwatini la yakhona ePitoli. Sithi Maswati kumcoka lapha siyobe sithola iplatform yekutshela umhlaba ngokuhlupheka kwethu simaSwati njengoba siphila phansi encindezelo kulelive Maswati. Siyathi ukuthi part of letikhalo lesiyokhala ngato lesitshele umhlaba kuze umhlaba wathi Maswati ukuthi kwentekani kaNgwane. Part of letikhalo ngokuthi emaphathi even abanishwa lokusho ukuthi we want the unbanning of all political parties kulelive kuze uhulumende utawukhethwa ukhethwe ngekufaka ekhathi emaphathi njengoba kwenteka kulamanye amave laphila kahle lafana bona labo South Africa. Sesho ukuthi ke Maswati ke asambile ePitoli lokunye lokumcwa kakhulu kufuna siyotshela umhlaba kusho ukuthi kunemaswati la solo abhadle emajele enkosi Mswati ngekuthi nje akukhulumile athi emaswati safuna khetha hulumende lo tawukhethwa ngiwo hayi lo hulumende lo tawufuna ukuthi ubuka le list yala labakhethiwe ukhanze kuna Prince Banibani kuyophuma kusuka le Tuluze yephansi Prince Banibani nawu uthi yabuka ukhanze ukuthi inkosi Mswati ikhetha abantu abayo nehlobo tawane bangani bawasesho ukuthi ke Maswati ke sambeni siyosho ukuthi lawo Maswati langu lafana nabomthandeni nawo bacede mabuza ukuthi kufuna ukuthi akhulule ngoba licala kungabe ke Maswati kuba betrayer uma sitawugoca kanje sihlale esikhibike bebona babhadle ejele babhadle le Maswati. Sesho ukuthi ke Maswati asambeni sePitoli inombolo tikhona lo maposter lafakwe kulabo lebahamba. The date is 5 December 2024. Losho nje sineliviki linye Maswati. The struggle continues asiphumuli ngoba sesigcinwe eMaswati. Le mzabalo zesiko akusiyo mhlambe sprint ukuthi usuka la 100 meters sofikile. This is a marathon. Shothi uyachubeka lo mzabalo sitawuphumula mdluzana eMaswati sathola inkululeko Maswati amahle. Siyabonga ngingaba ngiloko nje lesingakusho siyinhlangano EFF Swaziland kutsatha le members sethu ukuthi asambenzise ePitoli Maswati amahle. The struggle continues aluta continua amandla. Kwetho nobhala jikelele EFF Swaziland, mina ngumhlonishwa President Kawuzela, ngihleti nawe la ku-family meeting. I-date yanamuhla ngiyakholwa ukuthi ngiyishido 27 November kulesithathu. Ngisiloko ngikwendela lokuthi kube ngumlando etitukulane netabeti research lokuthi kwende kanjani. Ngiyambonga uNkulunkulu to be part of history. Ngiyambonga uNkulunkulu to be in the helm of things. Ngiyambonga uNkulunkulu to be where I am. It's a privilege ukuthi ngaba ingcenye yalabo labalwela eMaswati. Ngidawufaka comment gift masicetha lenzaba le ngiyacela ukuthi ningibeketelele njengoba ngishido ngathi ngidaba mfisha. Ngiyafuna uniniketa liphimbo lalelinye lijaha lese lisebenza lapha endzabeni yeNgcwala lasebenza 22 years. Leli jaha ngiyakhuluma nalo like langisendela lathi eGawuzela ngiyava nina niyakhuluma nathi nokuthi yini leNgcwala one seater Jerry Joshua mina ngabutheka. I've been there for 22 years. Ngathi ngisho ngilele kusinamhla kwentekani kusasa sendani. He shared some few insights lengifisa ukuthi sikhulume ngawo noma ke nginifakele the voice note yakhe because ngithe kulokunye hayi ngicela ukurecorda kuloko ungaxoxeli mina sekunengile ngikwade kule ngutshelwa ngeMaswati ukuthi lapha kwendiwa ini kwanothiwa singcolisa senyanya lisiko. You need to hear from labantu labalangikhathi ukuthi kwendiwa ini. So uvumile kwathi angakurekhodela Kawuzela ngakusendela ivoice note uto wasita la Maswati lawa leva ngenzaba wathi angivanga ngebabholofiti ngihlala khona ngihlala eMalawini ngisebenza khona ngina 22 years ngabutheka ngiyathi inside out yonke lento. I can have 3 minutes. So uma lithuba ke lingivumela ngiyafuna nokuthi ngikucompare lebo thishela waseSwatini thishela waseNingizimu Afrika liphoyisa lisoja bese ngithi ke head of state sitobona ke lokuthi sikuphi kahle la kwenteka ini. Ngithi nje ungahambi masicetha lenzaba nanaya isike kuncane lesingaphinze sikuvete kiyo. Comment gift sesikhulume lokuningi eMaswati savile futhi sagiya. Before ngikunike imicrophone locabanga ukuthi comment chawekazi ukukhohliwe ngifuna ukuthi ungivetele kona. I am here coordinating ekuthini Maswati indzaba yinye.
sonke siyahamba siya ePitoli. Ngibulawa ngiko nje ukuthi into atihambi kahle, ngida announce amaswati, ngidaba neluhlelo lolubhizi la ngidawuya kaningi khona eNingizimu Afrika, ngidawuya e-America. Ngiyacela nje labasemelika, labaseCanada, get ready. Lele siyokwenda eSouth Africa, we must do globally. We have to do that. So ngiyacela kakhulu, ngisike i-comment gift before ngikunike, ngicela kutshela ke the Blue Force Swalimo sengiwatshelile Maswati. I want to see the blue shirts. Ngikhuluma ke nyalo not as President Gauzela, but ngikhuluma as the Commander in Chief of the Blue Force. Ngithi ngicela ukuthi mhla ka5 ngibone ama-shirts la blue lapha ePitoli. Ngicela ukuthi Blue Force nibe very disciplined. Ngicela Blue Force ukuthi ngibone ukuthi nitela wonke niphumela wonke. Ngicela ukuthi Blue Force, those who wear the badge, le badge le akusumswenko, le badge le akusibunanzi, le badge ye Blue Force sifungo sekuthi la kuhlupheke khona amaswati ngiyohlala ngikhona. Ngilala ngikhona khona, when I look at the videos, I want to see and say these are the soldiers of our people. Ngifuna ukuthi ngingakafiki ePitoli ngithi kodwa tinyawo tami ngiyatibona ePitoli. Ngingakafiki ePitoli ngifuna ukuthi umlomo wami njengoba mangololo bathi umlomo wakauzela sibhamu, ngifuna sibhamu kusibona ePitoli. Akungabi khona lilunga leSwalimo that is comfortable lathi ukuthi the back line is written our name, the back line is written our, yes, the pictures of our shirts, but wena ulale ucabanga ukuthi ngibani utaba lapha ma wena ulele. So as the Commander in Chief of the Blue Force, I'm saying may all the ground forces prepare themselves. Sibone ukuthi nifika njani. Ngikhuluma ke ngalabo labasebenta etimayini all over, all labasebenta etimayini, all labasebenta emakitchen around South Africa, bonke labasebenta emasalon around South Africa, onke lamaswati lasemateksini, lamaswati